Вие смятате се на сръбски геймер и днес, kao što vidite, nisam izbacio epizodu gdje padamo sa ovog sveta. To sam zaboravio da izbacim, ali nema veze, samo da vam kažem nešto. Da, Sky House serijal je gotov. A sad ću da vam ispričam samo zbog čega, samo da odslušam. Iako znam da je ovo bila fenomenalna mapa, ali mi od ovih zadataka nismo skoro baš ništa uradili. Našli smo negdje 10 dijamanata, čini mi se da, našli smo 10 dijamanata. I kopali smo ovdje gore i pali smo. Da. Ja iskopao jedan rodnik. Nisam ni znao i pali smo. Pa smo dobro, tu smo nastavili da radimo serijal. Pa se desio problem. Ovo smo kopali, ovdje za kamenje i našli smo nešto izovakno. Pogledajte šta, pali smo opet dole. I ovako, ajde onako šta ne vam da izgubimo, ajde onako čisto ne vidim pogled i ja pađu dole, čisto onako. Ovako, kako biš sad. Mogu, kako sad da vam objasnim. Ajde, onako nam. I sad da uzmemo nešto od kočaka. Ništa ne treba jer budu došli sa serijalom. Например, не делаю кадр. Я чекам. И видео. И все. Паду сюда. Да, так вот. Мы изгубили мапы. Бежим вот. Так вот. Pošto je ovo bila najbolja mapa što smo sad igrali i što je ovo bio baš kratak film. Idemo dalje, ali ja znam drugi put. I to je put ovaj. Тук не различите. Еднako smo ovdje imali ugal, obsidijan. Da. To je bilo super. Ali mapa još nema. Ja onako što imam ovo, više ništa nema. I sad sam pravi ništa. Nemam nastalo smo mnogo. Samo malo
a baš nam je bila lijepa bašta. Ovdje sam planirala da napravim kuću. Nije onako, to je baš mnogo da izgubimo kad padnemo ovdje. Kao što je rekla, sad sam, da smo izgubili mapu. A link od mape, ove fenomenalne mape, će se nalaziti u deskripciji. Ćao.